Kublai pi barok na kaliang kadurashan ken rasyalong ipedang subhai pi siketup kubo mentagajan miet siban pai si kubo ki babnya ini pechwai ki mat bekongsan. Ong Menteri Ketenat Hikam Yadari Urachnat Singh baka Armed Forces Tribunal kan pembet yakin buka tema ki bayai kiu haki yang besar. Leperda Menteri Rangbak Kejelau Konrad Ki Sangma ia ke yang temai ke College of Teacher Education CTE Hatura. Penlong Menteri Kena Ketenat Hikam Pok Yeng Kesoka Pedeng Ajay Mishra ia ke jengelang ban kemi halo ke jeng Menteri Kam yakis skim Kesoka Pedeng. Bat onwat Kesoka Pedeng ikilat kilenti ban penbet halo ke jeng dawa ILP MEGHLAYA ong Menteri Kena Kesoka Pedeng Ajay Mishra. Kikubo ki babnya Menteri Ketenat Hikam Yadari Urachnat Singh ne kesengi ulaong baka Armed Forces Tribunal kan penbet yaki mukaddama ki bayai kieu haki yeng bishar. Aba ai jingkran hakan National Seminar haloka Introspection Armed Forces Tribunal kabala penya daka Armed Forces Tribunal Principal Bench Bar Association Hanong ba Delhi. Using ulaong baka jing penbet yaki mukaddama kala kalalong Kababampor, ulaong ru baladei ban ajingero ia ka Armed Forces Tribunal baka kemi benya ia kimat ki bedonkam hagapo barakhe ia ka azadi ka Amrit Mahotsaf. Uni Menteri ukudau balajiat kerpang ia kini ki tribunal bat kila ban penbet Kamsted ia ki mukodma. Menteri Ketenat An ka soka pedeng Kiren Rijiju ulai don ringkat hakane kesengi. Menteri Rangbak Kejelau Konrad Ki Sangma gajing don ringkat lang Chief Advisor Thomas A Sangma bat ki officer Ketenat Pulia Putih bat kabor penyak district ula pli perda ia ke yeng thamai jong College of Teacher Education ha Rongkhon Tura hinden kesengi. Aba ai jingkran ha kane kesengi Konrad ulaong bah ki South Nam Shiteng balalet ka Pulia Putih bat kayok ke kot kelas dang kieu hendai dang bun ki jing e ha kaliang ka Pulia Putih bat ka sorkar ka penuan hakmat do e ya ka Pulia Putih nadu usnam ahajar khat pra. We have made substantial, if not satisfactory, substantial investment, much higher compared to the previous years in education, in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical. And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. Menteri Kena Ketenat Hikam Pok Yeng Kesoka Pedeng Ajay Mishra ula pelong ia ka jingelang ban kemi halo ka jing Menteri Kam yaki skim Kesoka Pedeng ha MEGHLAYA. Ababu ia ka jing keli lada usngohun em halo ka jing Menteri Kam yaki skim Kesoka Pedeng. Mishra ula ong bakanie kan yai beteng bat don kam ban penmi yaki ki bathamai man laga sngi na markata omdon kanu ka daw ban sngohun. Abakran haloka jingkran yasuk bat keseng HNLC Mishra ula ong ba menchwa ki don bun teli keseng le no akathan balala ban penbet bun teli ki jing e uban rap syu ba on sa penbet ru yaki badangsa. रोज कोई ना कोई नया चैलेंज आएगा, किसी की जरूरत रोज बढ़ेगी। आप ही जैसे घर में काम करते हैं तो किसी दिन ये सोचे कि आप सारा काम खत्म हो गया, आप घर में कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं होता। काम तो करना पड़ेगा और जरूरतें भी होंगी, लगातार हम करेंगे, निरंतर करेंगे और लोगों को उसका फायदा मिले, ये हमारा सुनिश्चित करने का। Menteri Kena Ketenat Hikam Pok Yeng Kesoka Pedeng Ajay Mishra dan kesengi ulaong bagasoka kelele banwa dikilat kilenti habai dai bat ki trai snong ki beladawa ya ke inline permit lani ILP ha MEGHLAYA. Uong bah habadon kenu ke jing e kesoka kelele banwa dikilat kilenti ban penben. Ulaong bah ki prasnem balala kesoka Pedeng kala trai shitom balada don kinu ki bedangsa on penbet no shen. La ban pen kenmau bahus nam aja ke kandai ke yang dawa tau an ke jela ke lapa ya ke resolution ban kentu ya ke soka Pedeng ban penteri kam no ya ke ILP ha MEGHLAYA.
चीज़ इसमें प्रोसेस में होती है या जिस पर विचार चल रहा है या जिसकी मांग है उस पर इस समय कुछ उसके बारे में डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। जब सारी योजना बन जाती है या कोई नीति पारित हो जाती है तब हम घोषणा करते हैं, तो बाकायदा आपको और प्रेस के साथियों को पूरी बातें बताते हैं। Menteri Kena Ketenat Kikam Pok Yeng Kesoka Pedeng Ajay Kumar Mishra ne kesengi ulo ong ba on penshitom la dalap badon keti ha kajing ti be an ya udoyong. Mishra ulakren ya kene hadian belayok hubor ya kajing klat uwe unong ti doyong ha gareng urak kabahap apok kasyak lang police station ha West KHASI Hills District. Une Menteri ulo ong baki pulit kilaya le kat bala ban khang ya kum kini kikam be an. Hakajingya lenti ban ai jing shakri ya kiriu temen jong kejela ki bom don yeng sa ha Meghalaya ka Kripa Foundation Meghalaya hinen kesengi kala pli perda ya ka yeng sa jong kiriu temen ka bala tip kum ka Victoria Senior Citizen Home da Ufada Jo Pereira ubalong unong seng ya ka Kripa Foundation ha Meghalaya hakane kesengi la sakhilang da ka Secretary Ketenat Health and Family Welfare ka Sorkar jong ikong RM Kurba, District Social and Welfare Officer ikong Emi Karshandi, ki rangba shnong bat kiwei. Haba ai jingkran hakane kesengi ikong RM Kurba ilapen pau ya ka jingkemen ban yo i ya kene ka jingle bha haga jela bat kene kan long ka jingker khu ya kiru temen ki bom don yeng don sam. Haringkat bat barok kawai kari la rakhiru ya ka jingle niam Janmasthami hanong ba shilong kum kadak jong ka jing rakhi ya ka ne ka jingle niam la pelong ya ka jingle niam haringkat ki jingle kemen hagi temple ulot Krishna ulat ke jela usat yapal malik bat Menteri dang ba ke jela konrat ki sangma kila ai khublei kerpang shakinong shong shnong ke jela ha ka ne ka sngi ya ka ne ka jingle niam la tip ru kum ka Janmasthami ka Gokulasthami ka Krishnasthami lane ka Sri Jayanti ka badai ka jingkha ya ulot Krishna ubadai u nongmi pau wa pra jong u Vishnu ladakhe ya kane ka jingle niam ha ka sngi ka bapra jong ka Krishna paksha ha ubnai Shravana jong u Bhadrapad Mentapat ini pet ya ka jinglong juman ka sumeneng ha shlong ka jing shit ka long apron riu degree Celsius bat ka jing kriat ka long kha pra point kandai degree Celsius ka jing skam ka hau ka long nyop kandai shispa menstep bat prabu pranak shispa jan miet kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala hai babun ki jaka sa shisien pat ngi pen kan mawi pi bai ka ne ka khubor jungi pilar ban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News shlong Shwa ban poi shek bakut jong ka thup khubor ni pet biang sa shisien ni kini kimat bakong san Ông Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh baka Armed Forces Tribunal kan penbet yaki mukadama ki bayai kir yang besar. Leperda Menteri dang ba ka jelau konrat ki sangma ya ka yeng thmai ka College of Teacher Education lani CTE Hatura. Penlong Menteri Kena Ketenat Kikam Pok Yeng Kesoka Pedeng Ajay Mishra ya ka jingelang ban khmi halo ka jing Menteri Kam ya ki skim Kesoka Pedeng Baron Wat Kesoka Pedeng ikilat kilimti ban penbet halo ka jing dawa ILP Meghalaya ong Menteri Kena Kesoka Pedeng u Ajay Mishra Tiparlo katungi la poi shibukut jong thup khubor jing menta ka janmiet hadu benisham flashai kesengi hagajo ka po khude shiboni pi baro